asik Sama-sama lagi. aku iki tukang tambal ban rezekine sandalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo yo Tambal nih ban ya Mas ya. bane ditambal. Ayo Rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku rasa kroncong yo musik 99 mak jedor mak jedor mak jedor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko. Tambang lumpuh yo asoy asoy aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo Mas ayo Hawi mau malah ayo rezekine sak dalan-dalan nasib apik duit kantongan ya hari mau atas wetengku krasa kroncongan la 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 ayo mak jedor mak jedor mak jedor dua ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko yo
dor dor. Tambal ban sudah keluar. Alhamdulillah Mas lulus. Tapi kok ya Mm-mm. bledosnya kok sopan banget Lah ya ya, Mas.